Sanja Bužinkić. Članica sam Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade, što vidite po majici. Javljam se iz svog Sisačkog Vrta i budući znate da je u Sisku bio potres i svi smo još zabrinuti, iz svoje knjige Čarobne cipele, koju je ilustrirala Nataša Hrust, jako lijepo, a izašla je u izdanju Kluba prvih pisaca, odnosno Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade. Pročitat ću jednu priču koja se zove Ne brini se. Bilo jedno maleno stablo. Stajalo je nasred livade, ali nije bilo samo. Stajalo je pored svoje majke, velike čvoraste lipe. Dakle, i ono je bilo lipa. Samo malena i tanka, malo veća od štapa, malo jača od pruta. Malena lipa je imala strašnih problema. Stalno je uzdisala. Jadikovala je potiho, jer je bilo rano jutro i nije htjela probuditi svoju mamu. Zapravo stalno pogledavala u svoju visoku, jaku, čvorastu mamu lipu i provjeravala je li se već probudila. Ova usamljenost bila je strašna. Nije imala s kime podijeliti svoje probleme, a oni su bili strašni. Tako su barem malenoj lipi izgledali. Stoga se ona nakašlje. Pogleda mamu. Još je spava. Nakašlje se jače. Još spava. Još jače. Ništa. Onda lipica upre svu svoju snagu. Nakašlje se tako da su s majčine krošnje pobjegli maleni vrapci koji su noćasto spavali. I mama se probudi. Ne spavaš, mila? Zapita mama kad se probudi. Malena lipa uzdahne. Još je jako rano, kaže mama lipa, a malena opet uzdahne. I onda mama napokon zapita, što nije u redu? I mala lipa počne. Gledala sam se jutros u potoku, onome koji teče kraj naših nogu, znaš, mamice. Mama na to sneno kimne krošnjom glavu. E pa mama, znaš što sam vidjela, zapita mala lipa. I to je pitala tako uzbuđenim, zabrinutim glasom da je njezina mama lipa na trenutak povjerovala kako je stvarno riječ o nečemu strašnom i ozbiljnom, pa se začas probudila. Sa zanimanjem je očekivala nastavak priče. E pa mama, vidjela sam da sam dobila prištiće. Rastavljala je lipica riječ kako bi naglasila ozbiljnost problema. Mama se htjela nasmijati, ali se predomislila. Zato je lipica tako rano budila, zato joj nije davala spavati, zato se je brinula i uzdisala. Ali se mama dosjetila da se malenoj kćeri nekoliko prištića stvarno čini kao ozbiljan problem. Zato se zagledala u maleno glatko lice svoje kćerke i u njezino mlado nježno lišće savršene boje, oblika, mirisa. Uzalud je majka uvjeravala kćer da ne vidi ni jedan prištić, ni jednoga malenog nametnika, ni jedne pjegice na žutim i zelenim glatkim listovima. Onda se mama sjetila svih nametnika s kojima se borila u svojem dugom, ne uvijek lakom životu. Sjetila se kako se borila s vjetrovima i olujama, kako se korijenjem čvrsto držala tla da je vjetar ne otkine i da ne ugine onaj njezini mladi izdanci pored nje. Sjetila se kako jedne zime gotovo skončala, bilo je strašno hladno, a ona je bila još mlada i tanka i slabašna, a sama se borila za život. Pogledala je svoju malenu kćer i nije joj rekla ništa o borama koje je čekala, o većim problemima od nekoliko pjegica na lišću, nije joj o tome pričala. Mama se protegnula, ispružila najdužu zelenu granu ruku i zagrlila svoju tužnu kćer. Pogledaj kako je lijepo jutro, rekla je mama lipa. Još je jako rano. Srne će uskoro doći iz šume da se umiju na potoku i moramo biti tihe, da ih ne probudimo. Gledaj kako je lijepo jutro. Sunce je izašlo i boju krošnje žuto i crveno. Gledaj, zar priroda nije divna? Malena je lipa digla pogled. Sunce je bojalo maminu i krošnje drveća iz obližnje šume. I bilo je stvarno prekrasno. Onda je osjetila glad i rekla mami,
kad će doručak, mamice? I odjednom više nije mislila o Prištićima. Uskoro, mila, rekla je mama i jače zagrljala malenu. Eto, toliko u mene. I ne brinite previše. Pozdravi, Siska.